Mana sisi hlisa umoya. Okay. Hlisa umoya. Hlisa umoya. Mana sisi. Ngicela ukuthi umnikeze ithuba akwazi ukuthi Lunge. Duthi wentombi yasho ukuthi zobathi ubhuti wabatshela ukhulu mfana ngamasi samakhambi ke esangishiye abazi kangcono bathi imbongi yasebukhosini sanibonani uhlelo lapho ke ama LBs under Mashayela TV ya uhlelo ama LBs ke la sizobuyisela nakhona sobuyisela obekade kuchithekile siyabuyisela mawukuthi khona izithandani ezahlukana ke zingaqondile noma ngoba khona izizathu ezithile ukuthi azilungisekanga ngesikhathi besathandana kwazi ukuthi mhlawumbe ke bayahlukana manje ke breaking that ice ukuthi umuntu akwazi ukuthi ahlale phansi nomuntu wakhe babonisane mhlambe babuyisane mhlambe kungenzeka kube khona ukubonisana bese ukuthi izinto ziyalunga silana kusama LPs la kule ndawo khona umfowethu usibhalelile ukuthi ke ufuna ngesimhlanganiso nomuntu wakhe bakwazi ukuthi balungise izinto babuyele khona la babekade bekhona khumbula ukuthi lapha kwama khona amanzi ayaphinda futhi asenze kanje kelelethi bukele Mashayela TV sesikhona sesila kuyena kulungele mfowethu kwama kahle kodwa hayi phambili njalo umshubo ngale kwethu right sesifikile la si love back from Mashayela TV usibhalelile lapha incwadi yakho usibikela udaba lakho ukutshela umbukeli lapha ekhaya ukuthi ke size nganje basila size lana babuyela igama lami ngolungelo ngwamzingela on stage bangeza nje imbongo bashaka ngasasemncane ebegwadayo bekuthola isikhathi lana ngizozehlisa nje ukuthi sahlukana nomuntu wami ngendlela engafanelanga so asengabona ukuthi angibhalele iMashayela TV sikwazi ukungihlanganisa futhi nomuntu wami so lungelo my brother mhlawumbe umbukela lapha kuMashayela TV unokuzibuza ukuthi uma uthi ayihlukananga kahle mhlawumbe uchaza ukuthini futhi ngichaza ukuthi mfethu ikhathi ihlukana ayihlukananga kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe mina kusanesilonda ngaphakathi ukuthi ngisamthanda futhi usakhumbuleke uyabona bakithi right ngala kwethu so bese nesikhathi singanani neminyaka masihambile wena iminyaka masiyisihlanu yabona 5 years hayi khona masekhanjiwe impela alright 5 years unesikhathi eside kakhulu so wathi mhlawumbe ngibeke esithombeni ukuthi mhlawumbe amaphi lawo mistake mhlawumbe noma izinto ezenza ukuthi ngixabane izinto ezithini thatha isinqumo kimyahlukana mfethu wathinta into efanele ithinte mfethu mina bengumuntu omatasatasa yabona since nami ngusonkondlo mhlambe uyakhala ngokuthi isikhathi angimnikezi yabo zonke lezo zinto nokukhala nokuthi mhlawumbe ubufika uthi nawe ubujatshulela mhlawumbe masobanjwa amantombazane yena ubengakuthandi lokho yabona ngene ngane le ngiyayibamba nje ngane bengiyiwele somgwaqo mfethu alright ngala kwethu so ngifuna ukuthi before sihlabele phambili ukuthi ke siyombona nawe uthona ukuthi luthini iside lestory sakhe ngalolu daba mhlawumbe asihlule la kuleyo ukuthi uma ngabe sesifikile kuwe kukhona ukuthi sithi mangabe sikhuluma sizama ukulungisa kube ukuthi mhlambe kuyalunga noma mhlambe ukonakala kakhulu manje ngifuna ukuthola kuwena mfethu ukuthi mhlambe wenzeka mhlambe sikhuluma naye lo ngakuwena noma lo isidala sakho lesi bese mhlambe sithi cha akulungi mhlambe ungakuphatha kanjani futhi iyoba buhlungu ngempela inhliziyo because ngisamthanda uThono nabona iyoba buhlungu ngempela inhliziyo kodwa kunzima ngana kwethu angisho ukuthi ngithini but abantu sebeyamuva on kodwa angisho ukuthi ngiyasitha alright umbukele kuMashayela TV njengamanje siyasuka manje siya kuThono sonke kuThono sibeke udaba lethu sibone ukuthi kuyalunga yini khumbula ukuthi amanzi la ekama khona ayaphindana asihambe siphume kanje kelekete sana kelekete bukele Mashayela TV kusayona la love back ama love back sibuyisela owakulahlekile sikubuyisela sabona sisi yebo njani yaphila ikabala mina ngo-SMG bangazi ngimbonga sebukhosini coming from uhlelo ama love back kuMashayela TV lapho khona ke sithi khona la ngoma khona amanzi ayaphinda abantu ngasiqonda nekhambiso ngiyaliqonda kodwa bengingangazi ukuthi ukukhuluma ngani ngokuqala nje sicela ukubonga ukuthi kwazi ukuthi uze nesikubiza
Right. Ungamind. Kodwa nje khona surprise ngiphathelene. Yeah. Oh yeah. Okay ke. Now sesifike endabeni enzima kakhulu. Uthukile. Ngithukile. Ngicabanga surprise ngizela ihamba. Angazi ngempela bhuti wami. Ona mhlawumbe umuntu obetheza ukuthela igift something nyana. It's your birthday. Sure. Yes, good done. Oh! This is surprise. My brother. Ngiyapila. Hayi, mfana. It's called. Mbukelo Mashela TV sekunjalo ke. Breaking the ice, breaking the breakups. Sesila khona kuvutha indaba sisothola khona ukuthi ngabe inkulumo kaBhodi noSisi iyahlangana na. Ngabe uBhodi umlayezo ophathele uSisi uyawuzwisisa yini na. Khumbula ukuthi sitheni. Sithi. Sibuyisela izinto ngazibasi. Let's break the ice. Sis. Yebo. Na surprise ke kuphathele yona. Igama lakho Lungelo uyamazi? Ngiyamazi. Mazi kanjani? Kodwa ngiyamazi. Athi ngiyakwazi. Okay. Njengoba ngiyachaza ngesisi ukuthi si love back, uhlelo love back. Sikhonela ukuthi sizolekelela abantu abasuke befuna befisa ukubuyisela izithandwa zabo abahlukana nazo kudala. Ngesimanje ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi umuntu uthi uhlukane kabi nomuntu wakhe mhlawumbe kade beshayisene ngokunganakeki mhlawumbe ngemistake. So uma ukuthi mhlawumbe uyafisa ukudlulisa umlayezo uyashayela thina siMashela TV bese sikwazi ukuthi sizomhlanganisa nalowo muntu lo nikwazi. Ngiyaxolisa ungena emlomeni bhuti. Sekuneminyaka ngakhe mina nawe hlukene. Mhlambe nje unyaka usuku. Amzwana? Unyaka usuphela. Manje bona. Nami angizenzanga ukuthi nje kwakumatasa nami. Mana sisi hlisa umoya. Okay. Hlisa umoya. Hlisa umoya. Mana sisi. Ngicela ukuthi unikeze ithuba akwazi ukuthi Lungelo. Ngicela usho konke ofisa ukuthi ungakusho bese kubo kuyena simuze ukuthi uzophendula nathi. Ngicela ukuthi hlisa umoya. So siswami uBhodi ube nomlayezo ofisa ukudlulisa. Express ama feelings wakhe ukuthi mhlambe ukhona la ungakwazi ukuthi ngilungise khona. La nashayisa khona. Bengicela nje ukuthi umuphe lemizuzwana akwazi ukuchaza iside story sakhe bese we gonna take it from there. Lungelo over to you mama. Yeah. Uyaphila thona. Angikhethelanga ukuthi sihlukane nawe uyakwazi lokho. Ukuthi nje kwaba amatasa kuphela bahamba la endaweni. Kodwa ukuthanda ngizange ngikuthanda. Namanje ngisakuthanda ke nasenhlizweni yami sayiphakade. Uyangiperformela. Yamazi? Yazi mina yini eyangicasula. Mbongasana isikhathi sami. Okay ngiyavuma ubungasana isikhathi sami into zakho zama gig poem angihlangana. But ithombo buyishutha namantombazane na unyaka manje ubona ukuthi thonono konke kodwa lokho bekufana nokuthi ngikwenzela wena. Ayikho into ubungayithola uthona. Qinisekile ngaphandle isikhathi sakho. Ngiyakukhala ngesikhathi angiboni ukuthi ngikhala isikhathi. Ngoba bengumuntu Thonono kukhona yini la khona wawambamba khona mhlawumbe Lungelo mhlawumbe ukuthi uyakujolela kulama gig kade wakho. Uma ngathi uyasichazela ke what is the main reason ongathi yenza ukuthi umdabu yena akhathi ngithi ahlukane wavumelana mawukuthi usangithanda isakhona ukuthi indlela ukuthi angakwazi ukuphinda athola indawo enhlizweni yini ufuna ukuyenza ngokuthi sibuyelane nami nozoyishintsha kwinto ebezisixabanisa njengakho ukuthi nje understand ukuthi ngiyatasana ujike futhi ungathembi lolu thando benginikeza lona bengilona uthando ukuhlala nje
ngase ngithi ngifuna ukukushaya-ke manje ngikhiphe itukuthezo ukuthi ngadlula unyaka wonke ungangivumela ngoba kwamanje futhi ungenaphi lo mana sisi ngathi manje ngizela ukuthi ngizonishalaza isimo mina ngizela ukukhapha umfowethu la uzela ukuthi azo-expressa ama-feelings wakhe kodwa Mlungelo usuyangisapha Angazi ngisapha kukuthi nawe uyazi ukuthi ikhanda lakho belishisa kanjani uMashelela TV kubalekile mana hayi manini cela silungisele amaphutha la seluzolungisa amaphutha asisele ukuthi sizoqhubeka isiphiye phambili bafumena ngiyakuhlaba lapha uma ngabe uthi ngoba ukuthi siyalungisa la uma uzothi kuzofanele ukuthi siza understand ukuthi wena uyahamba futhi angithi yonto enishayise iyona into engicikayo ke manje ngithi ngenzela ukuthi kulungisele ukuze ezokwazi ukuthi alungise indlela zakhe kanti usemuve onesisi angeke ngisho angeke ngisho kodwa engingakusho ukuthi mhlawumbe nami ngisamthanda izizwe njani bese ngizizwa ngijabule kakhulu phela bekubuya uthona empilweni yami izinto ezikhala ushamazi mfethu ugcina ukuyingcengela kuthona esimangabe sizama ukuveza ngaze siyawina mina yabona mase sizama ukuthi aveze isopho mina into engishoyo ngathona ukuthi siyabonga ukuthi ukwazi ukulalela futhi uthole le ndawo ethambathambile ukuthi futhi akwazi ukuyina ngayo kodwa inkinga yami yebo uyazi nayo ukuthi besithandana futhi ngiyazi ukuthi bengithanda nayo uyazi ukuthi ngiyamthanda sesixabaniswe lokho okusixabanisile kodwa inkinga yami ukuthi uzoshintsha yini yes ngiyamthanda and mhlawumbe sisangalungisa izinto kodwa usazoshintsha yini What a great babukeli bashaya beMashelela TV ilove back ikhonela khona lokhu ke okwenzeka njengamanje la sikhonela ukuthi sizokusiza sikwazi ukuthi sibuyisele okukade kulahlekile amanzi ayaphinda ame la ekama khona we are breaking the broadcast tshela wena ukule Mashelela TV kunjalo ke la kwilove back njengoba ngikade ngishilo ukuthi amanzi la ekama khona ayaphinda futhi aphinde ame sengwenzile kumsebenzi mina bese ngifikile la endaweni ubafo kade ezikhalela Nkosi yami isithanda sakhe ukuthi sicela somkhulumela naso ukuthi baphinde babuyilana into engifuna ukuthi sifunde ukuthi akubona bonke abantu abahlukana abasobahlukana ngenhloso noma ukuthi bavumelene bathathe izinqumo ukuthi bahlukane khona ukuthi abantu bahlukane kanti khona sasenesilonda sokuthi bengafanele ngihlukana nalwa muntu thothi uyamkhumbula manje lokho ehleli yedwa wena into ongayenza ukuthi uzobhalela lapha kwiMashelela TV thina sifike sizokusiza sihlale la back sikwazi ukubuyisela umuntu wakho owakushiya ngephutha ungalindele next episode sihlangane futhi ngiyobe sengikulapho mina ungibhalele wena